Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo maos hamdalah sareng-sareng alhamdulillahirabbil alamin lan sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saklajengipun maos kalamun, tapi saderenge maos kalamun kula sampaiaken maknane. Napa kalamun qadimun la yumallu sama'uhu adalah Al-Qur'an, kalam yang qadim, yang tidak ada kebosanan untuk didengarkan. Lalu tanazzaha an qaulin wa fi'lin wa niyatin, yang disucikan dari ucapan, perbuatan dan kehendak. Bihi astafi min kulli da'in wa nuruhu, dengan Al-Qur'an aku meminta kesembuhan dari segala penyakit dan cahaya Al-Qur'an. Dalilun liqalbi ingda jahli wa hayrati, adalah petunjuk bagi hatiku saat aku dalam kebodohan dan kebingungan. Faya Rabbi matikni bisiri hurufihi, wahai Tuhanku, anugerahkanlah aku dengan rahasia huruf-huruf Al-Qur'an. Wa nawwir bihi qalbi wa sam'i wa muqlati, dan terangilah hatiku, pendengaran dan mataku dengan Al-Qur'an. Wasahil alayya hifdahu summa darsahu, dan mudahkanlah bagiku menghafalnya lalu mempelajarinya. Terakhir, bijahin nabi wal ali summas sahabati, dengan kedudukan mulia sang nabi, keluarga beliau dan para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Monggo sakniki kita mulai kalamun kados biasane. Bismillahirrahmanirrahim. Kalamun qadimul la yumallu sama'uhu, kalamun qadimul la yumallu sama'uhu, tanazzaha an qawlin wa fi'lin wa niyati, tanazzaha an qawlin wa fi'lin wa niyati. Bihi astafi min kulli da'in wa nuruhu, bihi astafi min kulli da'in wa nuruhu, dalilul liqalbi inda jahli wa hayrati, dalilul liqalbi inda jahli wa hayrati. Faya Rabbi mati'ni bisirri hurufihi, faya Rabbi mati'ni bisirri hurufihi, wa nawwir bihi qalbi wa sam'i wa muqlati, wa nawwir bihi qalbi wa sam'i wa muqlati, wa sahil alai
alayya hifdahu thumma darsahu wasahil alayya hifdahu thumma darsahu bijahin nabi wal ali thumma sahabati bijahin nabi wal ali thumma sahabati. Salajengipun kawula waos nggih menika fadhailul Quran. Luwih utamane umate Kanjeng Nabi besok ana ing dina kiamat iku wong kang nalika ana ing donyane padha gelem maca Al-Qur'an sepanjang umure. Nah, jelas nggih? Dadi wong sing utama-utamane umat Rasulullah yaitu yang sepanjang umurnya itu selalu baca apa? Al-Qur'an. Nah, berikutnya besok bakal ditimbali, dipanggil supaya madhep ing ngarsane pangeran. Nuli didhawuhi maca Al-Qur'an kelawan sing banter suarane. Jadi besok akan dipanggil supaya membaca Al-Qur'an dengan suara yang keras, yang jelas. Ya. Akhirnya nuli didhawuhi dening Allah diizini saben-saben wong kang tahu dikenal sarana gawe kebagusan kena diajak mlebu swarga. Jadi kita kenal siapa pada waktu di dunia waktu membaca Al-Qur'an niku. Nah, itu nanti karena kebagusan kebaikannya beliau itu, maka kita bisa mengajaknya beliau yang kita kenal kebaikannya tadi untuk masuk surga. Manggon ing endi panggonan kang disenengi. Nah, sakniki hadise al hadis an Anas bin Malikin radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala zata yaumin ala uallimukum bi afdali ummati yaumal qiyamati qalu bala ya Rasulullah qala alladzina yaqra'una al-qur'ana idza kana yaumal qiyamati yaqulu Allahu azza wa jalla ya Jibril nadi fil mahsyar ala man kana yaqra'ul qur'ana falyakum fayunadi saniyan wa salisan fayaqifuna sufufan baina yadayir rahmani la yatakallamu ahadun minhum hatta yaquma nabiyullahi Dawud alaihi salatu wassalam fayaqulullahu iqra'u warfa'u aswatakum fayaqra'u kullu wahidin minhum ma alhamahullahu ta'ala min kalamihi fakullu man qara'a rufi'at lahu darajatu kullu wahidin ala husni sautihi wa nagmatihi wa khusyu'ihi wa tadabburihi wa ta'ammulihi thumma yaqulu Allah ta'ala ya ahli ata'rifuna man ahsana ilaikum fi darid dunya fayaquluna na'am ya rabbana fayaqulu Allah ta'ala idhabu ilal mahsyar
Fakullu man araftumuhu yadkhulu ma'akumul jannah. Duratun Nasihin Sahifah 172. Napa niki artine? Artinya siji dina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dangu marang para sahabat mengkini. Jadi Rasulullah menyampaikan kepada para sahabatnya, para sahabat, apa seliramu ora podo kepingin tak ceritani kahanane umatku kang luwih utama dhewe besok ana ing dina kiamat. Nah, tentu nggih jawabane sahabat ya napa? Para sahabat padha matur, inggih kepingin sanget ya Rasulullah. Sinten tiangipun menika? Nuli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mangsuli dawuh, iya iku wong-wong kang padha maca Al-Qur'an. Besok iku ana ing dina kiamat Allah dawuh marang malaikat Jibril mengkini, Jibril, ngundango ing ora-ora mahsyar wong-wong kang ahli maca Al-Qur'an. Jadi malaikat Jibril disuruh itu oleh sinten tadi? Oleh Allah, disuruh ngundang orang-orang yang di mahsyar. Sinten? Wong-wong kang ahli maca Al-Qur'an. Nuli malaikat Jibril ngundang-undang. Halo, sapa-sapa kang biyen ing alam donya rumangsa ahli maca Al-Qur'an padha ngadeka teka mrene sowan ing ngarsane Zat kang Maha Welas. Jadi disuruh menghadap Allah Subhanahu wa taala. Oleh undang-undang mengkono iku nganti ambal kaping 3. Jadi sampai diulangi 3 kali. Nuli wong-wong kang rumangsa awake ahli maca Al-Qur'an padha sowan ing ngarsane Allah Zat kang welas. Sarana jejer-jejer baris, ora ana kang wani ngomong. Jadi nggak ada berani bicara, babar pisan, sehingga Nabiullah Daud alaihi salatu wassalam jumeneng nuli dawuh mengkene, padha maca Al-Qur'an sira kabeh lan banterno suaramu. Banjur masing-masing padha maca Al-Qur'an menurut endi-endi kang diparingi eling dening Allah. Saben-saben kang maca dinilai, dibiji dening para malaikat lan diangkat pangkate menurut bagusnya suarane. Nah, jadi kalau suaranya bagus ya cepet ngangkat nggih, tajwide, lagune, khusyuke, sarana angen-angene marang makna lan artine kang diwaca. Akhirnya Allah dawuh mengkini, para ahliku kabeh. Nah ini jadi disebut ahliku. Orang yang bisa, yang ahli baca Quran itu disebut keluarganya Allah. Ahliku kabeh, apa seliramu padha kelingan marang wong kang tahu gawe kebagusan marang seliramu. Jadi apa masih ingat siapa sih yang berbuat baik kepadamu itu nggih nalika isih ana ing alam donya? Kabeh padha matur, inggih kemutan Gusti. Nuli Allah dawuh, wis padha budhal marang ora-ora mahsyar. Mangkono ndi wong kang kok kenali lan mbok ilingi ajaan mlebu swarga bareng seliramu tanpa melalui hisab. Nah niki, jadi niki adalah hadis yang cukup lumayan panjang nerangake bahwa orang yang ahli baca Quran
besok oleh Allah melalui malaikat Jibril tadi disuruh ngumpul madhep tengarsane Gusti Allah dikon maca Al-Qur'an. Tapi saderenge nggih meneng dhisik niku wau. Nah, kapan mau sih sak sampune Nabiullah Daud alaihi salatu wassalam jumeneng berdiri. Jadi lalu setelah disuruh baca baru baca masing-masing sesuai dengan apa yang diingat. Jenengan sing eling maca napa teng Al-Qur'an niku? Maca Al-Fatihah. Nggih napa nggih? Nggih. Ben wonten sing saged nambah Al-Baqarah? Pun nggih, ayat 1 sampai 5 nggih. Alif Lam Mim sampai ulaika humul muflihun. Al-Baqarah ayat terakhir. Lillahi mafis samawati sampai terakhir. Nggih, ditambah lagi yang terakhir lagi Qul huwallahu ahad. Qul a'udzu birabbil falaq. Qul a'udzu birabbin nas. Wis khatam nggih. Alhamdulillah. Nah niku sesuai nggih. Terus oleh Allah disuruh, ayo kamu kenal sapa ae. Jangan mrene deloken ning ora-ora masar. Sapa sing gawe kebagusan ning awakmu iku kok iso sampe maca Al-Qur'an. Oh, nggih Gusti kula eling. Budal ning ora-ora mahsyar terus goleki ketemu lah diajak mlebu swarga tanpa hisab. Alhamdulillah. Sakniki tartila bil qalam. Sampun mulai gandeng nggih. Nek gandeng niku angsal napa mboten dipedhot? Mboten nggih. Nggih. Sing sae pancen wonten nek pun gandeng pun dados jodone pun diputus nggih. Nggih, kecuali terpaksa. Nah, kalau terpaksa boleh diputus. Itu pun ada putusan 1, putusan 2, baru putusan 3. Kalau sudah putusan 3, nggih, sing dimaksud adalah talak 3. Nah, ndak boleh kembali lagi nggih, rujuk malih mboten asal nggih, kecuali sudah dinikahi oleh orang lain dan sudah berkumpul dengan beliau yang tadi berikutnya, baru kalau ingin kembali yang keempat, nah itu boleh. Itu pun kalau sudah diceraikan oleh yang yang berikutnya tadi. Sakniki tentang huruf gandeng. Niki cara maose, kan niki ada huruf-huruf kalau di awal itu tidak boleh disambung. Ada berapa? 6 nggih. Alif, dal, zal, ro, za, waw. Ayo monggo sareng-sareng. Alif, dal, zal, ro, za, waw. Kalau dia bertempat di mana nggak boleh disambung, bertempat di awal kata atau awal kalimat. Niki cara maose ngenten lho nggih. Yang pertama itu dibaca biasa. Akhoda. Terus nanti sama dengan akhoda itu nggih. Sa'ala sama dengan sa'ala. Nah, ngoten nggih. Sakniki ta'awud basmalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Akhoda sama dengan akhoda. Monggo. Akhoda sama dengan akhoda. Sa'ala sama dengan sa'ala. Sa'ala sama dengan sa'ala. Dakhala sama dengan dakhala. Dakhala sama dengan dakhala. Jadala sama dengan jadala. Jadala sama dengan
jadala. Lanjutkan. Dakaro sama dengan dakaro. Kadiba sama dengan kadiba. Rogiba sama dengan rogiba. Koriba sama dengan koriba. Zamina sama dengan zamina. Lazima sama dengan lazima. Wa'ida sama dengan wa'ida. Qawiyah sama dengan qawiyah. Oke, kita lanjut. Radhiya sama dengan radhiya. Radhiya sama dengan radhiya. Lanjutkan. Kalimah sama dengan kalimah. Nasiro sama dengan nasiro. Gufiro sama dengan gufiro. Zakia sama dengan zakia. Syahida sama dengan syahida. Adalah sama dengan adalah. Wa'ada sama dengan wa'ada. Alimah sama dengan alimah. Wakilah sama dengan wakilah. Subiha sama dengan subiha. Ruhiyah sama dengan ruhiyah. Hamidah sama dengan hamidah. Hasibah sama dengan hasibah. Nah, untuk yang halaman 15 ini langsung. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Raka'a sajada ghafara adila wa'ida fatiha haraba akhara mana'a. Lanjut. Suhiyah Umida Suhila Sumiha Uriza Subiha Madaro Obala Lataba Subiha Udifa Zuhima. Terus halaman 16 sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qahira qahima hakima dunia usira rumiha satara sakana malaka janaba sahala amaro romaro jazama alaqo buisa urima dumina sakina lahiba ajila. Tasdik. Shadaqallahul adzim. Mari kita lanjutkan untuk tanwin. Untuk tanwin niku ada 3. Yang pertama fathah double. Fathah double berarti fathahnya ada berapa? 2. Ada kasroh double, kasrohnya ada berapa? 2. Ada dhammah double, berarti dhammahnya ada berapa?
Nah, kalau yang fathah double yang di atas huruf itu fathatain, tirukan. Fathatain, fathatain. Fathah double fathatain. Dibacaan. Kasroh double kasroten. Dibacain. Dhammah double dhammaten. Dibacaun. An in un. Ban bin bun. Tan tin tun. Mari ta'awud basmalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. An in un. Jangan dipanjangkan ya. San sin sun monggo. Sin sun dan jin jun an hin kun on hin hun lang hin dun lang hin dun ron rin run zang zin zun san sin sun shan sin sun son sin sun don din dun on din tun don din dun an hin hun on Ghin hun. hin hun fan fin fun on hin hun lang hin kun lang hin lun man hin mun nan hin nun wan hin hun dan hin hun Yan yin yun. Nah, berikutnya itu huruf-huruf, nama hurufnya seperti di jilid 1. Monggo kita baca biasa. Alif, ba, ta, sa, jim, ha, kha, dal, dal, ra, za, sin, shin, sad, dad, ta, dha, ain, ghain, fa, qaf, kaf, lam, mim, nun, waw, ha, ya. Kita lanjut untuk rangkaian huruf-huruf. Ini masih putus-putus semua yang di halaman 19. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Umira, ukhidha, uriya, urika, utira, tubi'a, tujiro suhiya sumiro suhiba juhila juzi'a juhiba huriko hurima hujiba hurisa tujiro huriba. Sakniki lanjut ke sukun. Nah, sukun itu bukan bunter ser nggih, tapi ada mangapnya nggih, ada bukanya nggih. Itu letaknya di atas huruf. Membacanya di situ contohnya a, i, u, a. Monggo. A, i, u, a. Ba, bi, bu, ba, be. Babi bu babe. Boten babe, boten wonten hamzah nggih, tapi babe. Babi bu babe. Babi bu babe. Ngoten nggih. Nanti yang dal itu dadi du dade.
Yang tengah itu loh. Dadi du dada, tiru kan? Dari dudada. Kalau yang atasnya itu jadi ju jaja. Jadi dudada. Jadi yang huruf-huruf qalqalah tidak dikasih hamzah nggih. Mana lagi? Halaman yang qaf. Nggih. Nah, yang qaf itu. Qapi ku qoko. Qapi ku qoko. Jadi seperti mantul. Nggih. Mantul. Jadi tidak ada hamzahnya, bukan babek. Kalau babek itu ada hamzahnya. Jadi tidak boleh dikasih hamzah tambahan. Mari halaman 20 sampai 21 kita baca bersama. Ta'awud basmalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. A I U A babi bu bab tati tu tat fasi susas jaji jujaj hahi huha khahi huha dadi dudad dadi dudad. Oh, ini yang ini enggak mantul, yang ini enggak mantul, ditahan. Dadi dudad. Ayo. Dari dudada. Rori ruror. Dari ruror. Langsung za zazizu zaz. Jadi susas. Jadi susas. Jadi susas. Dodi dudar. Tati tu tada. Dodi dudar. Ai u a. Aghi huha. Fafi fu faf. Qaqi ku qaq. Kaki ku kak. Lali lulal. Mami mu mam. Nani nunan. Wawi waw. Hahi huha. Yayi yuyay. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim wahdina wa waffiqna ilal haqqi wa ila tariqim mustaqim bi barakatil Qur'anil azim wa bi hurmati man arsaltahu rahmatan lil alamin wa'fu anna ya karim wa'fu anna ya rahim waghfir lana dzunubana bi fadlika wa karamika ya akramal akramin. Allahumma
zayyinna bizinati khatmil Qur'an wa karimna bikaramatil Qur'an wa syarrifna bisyarafatil Qur'an wa albisna bihil'atil Qur'an wa adkhilnal jannata bisyafa'atil Qur'an wa afina min kulli bala'id dunya wa adzabil akhirati bihurmatil Qur'an ya Rahim ya Rahman. Allahumma ja'alil Qur'ana lana fid dunya qarina wa fil qabri munisa wa fil qiyamati syafi'ah wa ala sirati nura wa ilal jannati rafiqa wa minan nari sidra wa hijaba wa ilal khairati kulliha dalila wa imama bi fadlika wa judika wa karamika ya akramal akramin. Allahumma hdina bihidayatil Qur'an wa najjina minan nirani bikaramatil Qur'an warfa' darajatina bifadilatil Qur'an wa kaffir anna sayiatina bitilawatil Qur'an ya dzal fadli wal ihsan. Allahumma tahhir qulubana wa qarri uyunana wastur uyubana wasfi mardana waqdi anna duyunana wa bayyit wujuhana warfa' darajatina warham aba'ana waghfir ummahatina wa aslih dinana wa dunyana wa saddid samla a'daina wahfad ahlana wa amwalana wa biladana min jamil afati wal amradi wal balaya wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin bi hurmatil Qur'anil azim. Allahumma balligh thawaba ma qara'nahu wa nura ma talawnahu ila ruhi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi jamil anbiya'i wal mursalin salawatullahi wassalamuhu alaihim ajma'in wa ila arwahi alihim wa auladihim wa azwajihim wa ashabihim wa atba'ihim wa jami'u dzurriyyatihim ridwanullahi ta'ala alaihim ajma'in wa ila arwahi abaina wa ummahatina wa ikhwanina wa akhwatina wa auladina wa aqribaina wa ahibbaina wa asdiqaina wa ustadina wa ustadi ustadina wa masyayikhina wa liman kana lahu haqqun alaina wa jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat ya qadiyal hajat khususipun hajat ingkang fadilahipun disampaikan datang Bapak Abu Hasan, Bapak Abdul Aziz, Bapak Mujib, Bapak Suparti, Bapak Maksum, Ibu Khadijah, Ibu Supini, Ibu Aisyah, Ibu Mustafa, Ibu Yaminten, Ibu Ruminten, lan sedaya ahli kubur kita sedaya. Mugi-mugi Allah maringi panggen dateng kuburan menika bagian dari jannah, ditepihaken saking siksa kubur ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya ampuni segala dosanya ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya qadiyal hajat wa ya mujibat da'awat istajib du'ana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
tahira qawima Nah, dicepukan apa digandeng boten diputus-putus. qawima tahira qawima hakima Kecepatan. Hurufnya dipaskan. Tahira qawima hakima gitu ya. tahira qawima hakima dunia ushira rumiha syataro syakana malaka lanaba syahala amaro gomaro jazama ahalako mukit kuisa kurima dumina syakita laiba ajila. Bareng-bareng monggo. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qadira qawina hakima bunia kusiro romiha sataro sakana malaka danaba sahala amaro domaro jazama alaqo buisa kurima lumina sakita laiba ajila sadaqallahul azim.